Manyakoy papaynikipach, churikikunapach. Manyakoy, aleluya. Manyakoy, Dios taytanchikmi. Nyuhalchikuan kachkan wauhey pani. Aleluya, aleluya, taytayay. Yupay chaykikum Dios taytayay kay tuta. Nyuhay kuan tarikunki. Nyuhay kuan taytay kachkanki. Yanapaway ko taytay kay tuta. Aleluya, say ko ay ko biday kuta. Gloria a Dios. Aleluya, Dios taytay hamha kay pim kachkanki. Jesucristo han mi kay pikachkanki. Chuya espiritu ikiya taytayay. Riba payawa chunko. Chuya espiritu ikiya taytayay juntay ko achunko. Aleluya. Aleluya, tung mi kanki taytayay. Hamyamang mi taytay hamuniko. Hamyamang mi taytay hamuniko kay tuta. Gloria kachung, aleluya, aleluya. Gloria a Dios taytayay, gloria kachung. Aleluya, aleluya. Gracias taytay kay tuta, gracias. Gracias papayay, gracias Dios taytayay. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios taytanchike. Samin chasunkichik yapayay kichik tawawkay kuna panikuna. Chaynatach, aleluya napay. Gloria a Dios. Facebook sukuntakama haumachkanchik. Yakta masinchikuna. Kichuari mahkuna. Paikonapas kay tuta. Aleluya, taita Dios ta alabaikunga, taita Dios ta nyuhanchikuan yupay chaykunga, gloria a Dios. Aleluya, wauhey pani, atari kusung inaspa, taita Dios ta yupay chaykusung. Taita Dios ta yupay chaykusung kay tuta. Aleluya, gloria kachum paima. Gloria a Dios. Takikusung taita Dios man. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria kachun taita Dios man. Aleluya, papayay, Dios yay. Gracias, taitai. Gracias.
Gracias apamos kay kimanta. Gracias taytay. Aleluya kay tutari kitaytay tarikuniko. Yupay chanay paksutikita. Tarikuniko taytay. Sutikita hatung altuman churanay kupak. Gracias taytayay. Yupay chay kusun tayta Dios ta. Wow kay panimay pitarikus kay kipi. Tayta Dios ta yupay chay ko. Aleluya, paimi muna nukanchik yupay chay kunanchikta. Paimi muna nukanchik ninanchita. Chuyam kanki, hatung kanki. Kausak Dios mi kanki, kay pacha, alto pacha, unanchak Dios taytayay. Aleluya. Yupay chay kusung kay sumak adorasyong mining. Kay pimkachkanki. Kay pimkachkanki Jesucristo. Yupay chay kusung taytan chikita. Aleluya, aleluya taytay. Aleluya Dios yay. Aleluya ni kusung. Aleluya. Kay pimkachkanki. Kay pimkachkanki. Jesucristo. Kay pimkachkanki. Kay pimkachkanki. Kay pimkachkanki. Jesucristo. Kay pimkachkanki. Espiritu'y kimkaypi rima payawachka. Espiritu'y kimkaypi juntay kulyawachka. Chay miyachani kay pikas kay kita. Chay miyachani. Aleluya. Yupay chay kuy tayta Dios te Espíritu Santo. Cristo. Kay pimkachkanki. Cristo. Kay pimkachkanki. Espiritu'y kimkaypi rima payawachka. Espiritu'y kimkaypi juntay kulyawachka. Chay minyo. Aleluya. Kay pikas kay kita. Chay miyachani. Kay pikas kay kita. Cristo. Kay pimkachkanki. Aleluya. Cristo. Kay pimkachkanki. Yupay chay kimtaytay. Adoray kimtaytay. Yupay chay kimtaytay. Adoray kimtaytay. Sotiki. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Chuyam kanki taytayay.
Sutiyay kimchuya chuya yo aleluya yo pai chai kim tai tai adorai kim aleluya aleluya yo pai chai kim yo pai chai kui wow pani yo pai chai kui taita Dios ta pai ka chuyam kan kita itayay aleluya chuya aleluya Sutiyay kimchuya chuya Uktawang ni kusong yo pai chai kim tai tai adorai kim tai tai yo pai chai kim tai tai adorai kim tai tai Sutike kim chuya 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 Sutiyay kim chuya chuya aleluya gracias Taitai gracias Papayay gracias yo pai chai kui pani yo pai chai kui kuyay kim Taitai kuyay kim Dios yay gracias Dios Taitayay gracias yo pai chai kim kaituta adorai kim kaituta Taitai chuyam kanki presenciai kita chuya espíritu kita chaksumuy Taitayay chaksuy kamo Dios Taitayay gracias Jesús gracias Taitayay gracias Jesús aleluya gloria a Dios aleluya aleluya patawan Dios Taitanchik samin chasun kichik yapayay kichikita wawkay kuna panikun amen ancha kosisham tarikunchik ay tuta Taita Dios pawasimpi amen Taita Dios pawasimpi tarikunchik paita yupay chananchikpaj amen ama mupayayaja tarikunkichu wawkay pani amen kay tuta Taita Dios tayupay chasunchik amen aleluya gloria a Dios takay kusunchik wawkinchik persi aleluya waranja pay Taita Dios pajiljanta ñawin chay kachiwasunchik amen aleluya kay takim nin hatikuchkanim Jesucristuta amen aleluya ay kata hatikuchkanchik Jesucristuta ay kata puntamang richkanchik Jesucristuta yupay chaspa wawkay pani amen gloria a Dios gloria a Cristo hatikuchkanim Jesucristuta hatikuchkanim Jesucristuta hatikuchkanim Jesucristuta manam aleluya hatikuchkanim Jesucristuta
Hatikuchkanim Jesucristo ta Hatikuchkanim Jesucristo ta Manam khipaman kotisakcho Wakin kotipti nyuhakatisa Wakin kotipti nyuhakatisa Wakin kotipti nyuhakatisa Manam khipaman kotisakcho Cruz miñau pachpin mundo khipapi Cruz miñau pachpin mundo khipapi Mundo khipapi manam khipaman kotisakcho Huchapakuita sajero niña Huchapakuita sajero niña Huchapakuita sajero niña Manam khipaman kotisakcho Cristo Jesús mi chuyan chaikoa Cristo Jesús mi chuyan chaikoa Cristo Jesús mi chuyan chaikoa Manam khipaman kotisakcho Cristo Jesús mi chuyan chaikoa Cristo Jesús mi chuyan chaikoa Cristo Jesús mi chuyan chaikoa Manam khipaman kotisakcho Aleluya Manam khipaman kotisakcho Amén Gloria kachun taita Dios Amén wauhinchike persiwaranga taita Dios pa khilhanta ñawinchayka chiwasunchik Amén Gloria a Dios. Dios taita bendición su wahikuna panikuna. Gloria al Señor patatawa Dios taita jing saminchasun jing sapakamata wahikuna panikuna. Amén. Gloria al Señor punchatawara Dios taita chimpa wasim tarikunchin gloria al Señor. Chainaja ñavinchay gusunchin kay Dios taita bajilhanta amén gloria al Señor. Kay salmos el happy kichay gusunchin gloria al Señor. Kay salmos el happy is kay chunka hanchisni horakipi gloria al Señor hukmanta ñapahma. Gloria a Dios. Kay salmos el hata más que gusunchin gloria al Señor. Is que chunka hanchisni rakita gloria al Señor hukmanta ñapahma. Amén, gloria a Dios. Salmos el happy gloria al Señor. Is que chunka hanchisni horakipi gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Shanaha ñavinchay gusuchi que Dios taitapa gilhanta. Amén. Taita Dios ya salvaco casjamanta. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Chayna Dios taita pa su timpi. Churen Jesucristo pa su timpi. Chayna ñata chuya espíritu pa su timpi. Kaina tanin. Amén. Taita Dios mi kanchay kuhnipas. Salva kuhnipas. Pitata ñoja manchakuiman. Taita Dios mi ampara kuahnija. Pitata ñoja manchakuiman. Mana allin runakunam ñakarachiwahni runakunawan inimiguykunam chinkarachiwanan kupaj contraipi huñonakurunku ichaja kikillankum mitkaruspa wichiykunku trupakunaña contraipi muyuriwaptinpas anapunin sunjuyja manchakunjachu guirraña contraipi hatarimuptinpas ñojaja mana punim hukmanyasaqchu kayllatam Tayta Diosta mañakurjani chayllatam munallani wañukunaykama wasillampi kawsakuyta Tayta Diospa kuyayllapaq kayninta hawanaypaq payta templullampi yupaychanaypaq ñakari punchawkunaña chayamuptinpas yachanan wasipin payja pakaykuwanja karpan ukupin tapaykuwanja hatun jaja pajawampin churaykuwanja chaykamalla wajipani Dios taytanchin gloria al Señor gracias cacho gracias taytayko churkisus pasutimpi Señor mañakamukikunan kay horas taytay kay promisaykikunamanta taytay ari kallpanchiwanku taytay sa pakamaykuta kay hilhaykin kawsarichiwanku taytay hampi confiakunaykupaq taytallay gracias kachun churkisus pasutimpi amén amén wajikunapanikuna ñojawan kay kamalla gloria al Señor wawinchi Ananías
Gloria kachun taita Dios. Amén. Takikusun wauhei pani. Aleluya. Imainam taita Dios. Rima payawanchik hiljantakama. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Imasumagmi Jesús ninchik. Amén. Imasumagmi Jesús ninchik wauheikuna panikuna. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Takikusun kusikusis japani wauhei. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oh, qué bueno mi Jesús nin castellanope. Amén. Gloria a Dios. Imasumag mi Jesús ni cruz piño japa juanyurja kuchayay tampampacha sutiyang mang gloria. Imasumag mi Jesús ni cruz piño japa kuchayay tampampacha sutiyang mang gloria. Sutiyang mang gloria, 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 sutiyang mang gloria. Imasumak mi Jesús ni cruz piño japa huanyurja kuchayay tampampacha sutiyang mang gloria. Imasumak mi Jesús ni cruz piño japa huanyurja sutiyang mang gloria. Sutiyang mang gloria, 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 sutiyang mang gloria. Atiniuk mi Dios nija, sumag mi taitaiha. Hatiniuk mi Dios nija, sumag mi sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria. Payhakay pimkachka manyakoy hinaya, payhakay pimkachka manyakoy hinaya. Sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria. Atiniuk mi Dios nija, sumag mi taitaiha. Atiniuk mi Dios nija, sumag mi taitaiha. Sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria. Payhakay pimkachka manyakoy hinaya, payhakay pimkachka manyakoy hinaya. Sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria, sutiyang mang gloria. Aleluya. Sutiyang mang gloria. Aleluya. Aleluya paninchique. Aleluya. Gloria a Dios. Cecilia Mulato taki kachosunchik himno konata taita Dios pach. Te aikui chico aujeikona panikona. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Dios te dan chiñe con aturiconas bendiciones un chilla panchikta kai Dios pa wasempi kakunata y chaynallata uyarimuk kunata pas kai Facebook ninta ya payanko uyarik muchkanko kai hatun servicio ta. Amén. Gloria al Señor. Chaynaga Dios te dan chimaya yupay chasunchik. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Himno pachak iskaiwan. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Más que kuichix pachak iskaini Juan. Amén. Himno. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Takisonchik. Señor Dios mi cachamorja suma churillanta
kay pachaga chaski kurga Beleng yata juntarisca Tambuyang paskichkirisca Manasamay tarinampa Taita mamang maskayaspa Bisirima yay kuy kurga Tukuy ima punyo nayo Animal basirikuna Orpichakuna pamjisa Jesus paja manam kancho Chay mi Cristo chaski kuyki Yay kuy kamoy sungkulyay man Manam pipad musyar hacho Salvagan din panasis hanta Angel ko na takis hanta Michir ko na linang kama Pai ko na yang wilya kurta Hinas pata adorar ka Pimananya musya timpas Yuha paminasirkanki Yuharay ko wanyurkanki Yuha pakta kausangki pa Winyay pami kuya kuyki Hamtatagmi adorayki Aleluya, gloria al nombre de Jesús, amén. Aleluya. Yohanchik Dios taitanchik tam yupaychanchik, amén, gloria al Señor, aleluya. Chainaja himno 93, gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dios ni ya gloria al Señor, aleluya. Dios ni yaeja atiwan mi wajay chawan Orjo pipas mayo pipas Chiri waira japaris pahamop timpas Makiwan mi harkay kuwa Kuya kunim Dios ni yaita Adoranim taita yaita Yupaychanim salvanita Wanyoy manta orjonita Kay pachapi yakip tipas wahap tipas Dios niya'y mi consuelawan Runa kuna chigniwas parimatimpas Payapunim upayachim Kuya kunim Dios niyaita Adoranim taitayaita Yupaychanim salvanita
salvanita wanyoy manta orjonita Lumpay kuya nimi Dios niyay winyay parmi uywakuwa Huktawang mi sungkulay tako ni Paima Munas kanta rural naipa Kuya kunim Dios niyaita Adoranim taita niyaita Yupay chanim salvanita wanyoy manta orjonita Lumpay kuya nimi Dios niyay winyay pami uywakuwa Huktawang mi sungkulay tako ni Paima Munas kanta ruran nampa Kuya kunim Dios niyaita Adoranim taitayaita Yupay chanim salvanita wanyoy manta orjonita Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, gloria al Señor. Que camayan yujaban. Hermano Ananías, continúa. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Ay kam kusikunchi ko auhe panika himno kunawang. Ay kam kusikunchi. Aleluya. Amén. Kaya himno kunamri que aleluya. Castellano ponemos himnos espirituales. Amén. Gloria a Dios. Taita Dios. Tayupay kunchik. Atarikos un auhe kuna panikuna. Aleluya. Takikos un taita Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hawai Dios pa unanchas janta. Amén. Nuhanchi que kunchi que imainam taita Dios. Unancharja kai pachata. Amén. Imainam taita Dios kai pacha altupacha la marjuchata unancharja. Amén. Dios ninchija wauji pani hatunmi. Dios ninchija hatuatunmi pani wauji. Chaymi ñuja ham yupaychananchik taita Diosta. Manam kayllapicho, sino sapapuncha yupaychananchik. Amén. Urpichakuni sapapuncha taita Diosta yupaychan. Aleluya. Aleluya. Madrugada manta las 5. Ya paykunaja yupaychashkanya taita Diosta. Amén. No ganchega puñuchkanchira chayoratag. Amén. Joaquín ninchiri que ya mañana kuchkanchinya taita Dios. Aleluya. Hawai Dios pa unanchas janta. Hawai Dios pa unanchas janta. Kai pacha nach pacha la mar juchakuna. Hawai Dios pa unanchas janta. Kai pacha nach pacha la mar juchakuna. Hawai Dios pa unanchas janta. Nyang nintam nyuha purichkani. Nyuha purichkani. Sasacha kuykuna tama siamasiarispa. Nyang nintam nyuha purichkani. Nyang nintam nyuha purichkani. Aleluya. Kuykuna tamas yamasiarispa. Nyang nintam nyuha purichkani.
Miyay supay kanya masyas kanya. Miyay supay kanya masyas kanya. Jesus mi masyar, o cruz piwanyo'y kuspa. Supay kanya mas niko'y pani. Miyay supay kanya masyas kanya. Miyay supay kanya masyas kanya. Jesus mi masyar, o cruz piwanyo'y kuspa. Miyay supay kanya masyas kanya. Miyay supay kanya masyas kanya. Miyay supay kanya masyas kanya. Jesus mi masyar, o cruz piwanyo'y kuspa. Miyay supay kanya masyas kanya. Miyay supay kanya masyas kanya. Aleluya, niko'y paniwaw kay supay ka masyas kanyam. Jesucristo masyarong cruz piwanyo'y kuspa. Ni masyarong o cruz piwanyo'y kuspa. Miyay supay kanya masyas kanya. Aleluya. Miyay supay ka masyas kanya waw kay pani. Amén. Gloria a Dios. Ti ay kuichik. Uyari ko sung atun testimonio ta paninchike. Siria Lías uyay ko asunchik. Amén. Gloria al Señor. Dios taitanchi saminchasunkichi ñañaykuna turaykuna. Amén. Gloria al Señor. Pin causan. Sutimankachun. Aleluya. Gloria al Señor. Hinayatahmi ñapaykuni michikninchis Esther Castillo Galindo Tapas. Amén. Kay sumak tutapi. Amén. Gloria al Señor. Chaynatahmi ñapaykuni llapan kay Facebook ujuntakama hawamashkankichis lluy llaqtakunamanta Dios taitanchisia saminchasunkichis. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gracias, Taitayay, Dios niyay, kay sumas saminchaynikimanta. Ariña ñay noja sutimi, Cirila Elías Gutiérrez. Amén. Cusco yahtamanta, anta pantipata yahtamanta, kay Dios pawasinman chayaykamuni. Amén. Dios taitanchi chayaykachimuan. Amén, gloria al Señor. Ari uchu y warmachamanta pacha noja. Pusa huataymanta pacha llankaita hallarirani. Men mananuja mamaywan taitaywancho causarjani. Siempre causarani wasipi llankaspa. Men pero sasa chakuymi viday picaran wawayaras kaspay llankaspaimi anchatapuni sufrirjani. Mana Dios taitanchista rexispa. Mama taitaypa huchanta maldición nisjanchis chaypi purispaimi nuja causarcani yakisca. Amén. Chaymi primariaita hayarirani pusaj escun guataymanta, o sea 9 años. Primer grado manchaera haikurani. Kunanka pusaj peja ya tercero cuarto piña gashanko. Amén. Pero Dios taitanchis munayninpija manan y mapas Dios taitanchis baja adinayanme. Amén. Gloria al Señor. Chaynaga ñañay toray. Chaymi primariaita tukurani, atispa, manatispa, Dios taitanchis yanapaykuniwan. Amén, gloria al Señor. Y naspame tukuruspaymi ariuk puncha llankaynipi, sarta llavita chinkarachirani. Chayllan causa karon, chay patronikuna comisariaman aparuanku. Kanmikunan carcelman churamusayki nispa. Karanchayki iskay chunka iskay niyo huataypi o chunka kinsay niyo huataypi. Chaypi nuja wajayta hallarirani, wajayta chaypi alto cielota jawarirani, chaypi yuyarirurani Dios taitanchis kasjanta. Ari abuelikuna rimapayawaran, kanmi hatun Dios taitanchis anajpachapin tiyan nispa, causan nispa. Chaymi yuyarirurani chay punchaw, chaypi wajaykurani naspanirani taitallay Dios nillay imatah kayri, imayna nujata kay comisariaman apawanjaku carcelman churawanjaku nuqaqa wawallankani hinaspan chaypi tarikuspay wasiman kutirachimanku hinaspa chay bara nisqanku policíakuna chayta qhawariyachiwan chay policía hinaspan chay policía nuwan kaywanmi kunan waqtaysayki kaywanmi latigaysayki nispa mana niwanki willakuypiwanmi juntanakunki pi vándalo
pi ima grupo maleantikunawanmi juntanakushanki chaymi hanqa wasita suwayta munanki nispa chay patronipis nikuwan chaymanta kaq pay karan coronel. Entonces chaymi niwan pistolata ahnata apuntaykuwan anki inaypi umaypi naspa niwan kunan wañuchisayki manan pipas kanmantaqa reclamawankachu porque nuqa nisaq kay warmaqa pasanmi escapakunmi wasimanta kunallanmi chinkachisayku wañuchisayki nispa hinallamanmi chayta chay agnapi kashaqtimi teléfono naron wajaron hinaspanmi chay teléfonota pay hace contestaron hinaspa Cusco llaqtamanta familia hayaramusqa hinaspanmi nin ari kay warmachan chinkarachin llavitin wasitan suwayta munan kunami wañuchisaq manan pipi reclamoyta atinqachu nispa chaymi familia nin aman paytaqa tupayankichu nispa chaymi uk familia kaypi kasqa hinaspa kaypi chu Arequipa llaqtapi porque chay tiempo Arequipapi nuqa estudiarani chaymi chay familia amoruspa chay wasimanta urkuruwan gloria al Señor aleluya hinaspa pero llumpa y chaypipas sufrisqa wasipipas karani hinaspa sufrispaymi nirani manaña ni mamayta papayta ni familiayta rikuyta atinichu sapallay kaypi sinchita sufrini kay llankaypi wasipi hinas purispay wajaspa ukpunchaw venenota tomayta munarani ari el Señor reprenda sahra wañuchiwayta munaran sukta kutipi ñañaykuna turaykuna nasisqaymanta hinaraqmi sapakutin sahra wañuchiwayta munaran chay kutipin venenota nuqa ahna chay sisikunaq venenonta makipi ahnata tomarunay ahna kurunayña karan makiman ichaykurani hinaspa ahnata ñamikuyrunayña kasaqtimi huk altumanta voz rimapayawan kunankamapas umaypi kaqlla chay voz niwan ari kanqa wañunki nispa ari qampaqa facillan kanqa wañurunki mana imapas preocupación kanpaq kanqachu nispa pero mamaykin waqanqa familiaykikunan waqanqa kanmanta y chaypin Dios taytanchis usan mamaypa uyanta waqayllasqa qawaykuni aqna imaynan visionpi hina qawaykachiwan hinaspanmi imaynan huk resortipis kanman hina maki aqnata winchurparin chay venenota hinaspa imatan ruwashani nispa makita maqllirparikamuni chaypi nuqarikuni Dios taytanchis ancha kuyakuyninta vidaypi may aska chayna sahra wañuchiwayta munawaran pero Dios taytanchis propositumpi kunankamaraq kawsachiwashan amén gloria al Señor chaynaqa ñañaykuna turaykuna ari chaymanta kaqna secundariayta tukuruni huk wasipiña llankarani chaypi secundariayta tukuruspaymi nirani taytay nuqaqa chay tiempo ari iglesia católica rirani nuqa sapa domingo sapa sábado hinaspa chaypi nirani taytay nuqa estudiayta munani profesional kayta munani mama taytaymi wakcha manan paykuna yachankuchu liyatapis entonces nuqa liyta munani nuqa yachayta munani profesionta urquyta munani paykuna yanapanaypaq nispa mañakurani Dios taytanchismi chay iglesia ukuma aykuspay konqurikuspa mañakurani amén gloria al Señor hinaspami Dios taytanchis ancha hatun kuyakuyninpi uyarikuwaran hinaspa poco a poco payqa obrata ruwarqan amén gloria al Señor aleluya chaynaqa chay quinto de secundaria tukuruspaymi primer puesto pe urkururani excelencia colegio manta chaymi niwarqanku ari qanqa derechuyki kanmi uku ingreso libre pero kunaykin examenta primer puesto llapan particular, nacional, nocturno porque nuqa nocturna estudiarán amén gloria al Señor chaynaqa Dios taytanchis ancha munakuyninpi kuyakuyninpi Dios taytanchis ingresaykachiwan universidad man amén manan ni manchu mamaymi taytaymi estudiaykachiwan manan ni manchu familiaymi antes manaraq Dios tariqsispaymi nirani ari nuqa fuerzaymi nuqa umaynimi nirani pero kunanqa yachani Dios taytanchis estudiachiwaran huk proposituwan obranpi sirvinaypaq mana nuqa yacharanichu ñañay turay pero nuqa kunan entendini Dios pa propositunta ari sahra chinkachiwayta munaran wañuchiwayta munaran pero mana Dios taytanchis permitinchu Dios taytanchis aqllawaran
mamaypa wisanmantara pay propósitumpi jampas nujapes kaypi tarikunchis. Amén. Aunque sagraña de repente tentawanchis wañuchuayta munawanchis, pero Dios taytanchis mana permitinjacho. Imayna nuja vidaypi hawaykuni chay suma sumaqta ariña ñay turay chay tituluta urquruspaymi ari nujapis jari purirani o warmi nima ariki, gloria al Señor. Ari orgullosa, mana tayta, mana Dios, mana mamaypa taytaypa kuyakuyninwan kawsaspaymi chiqnikuy sunquypi karan, celos karan, milla y sulka chaykunata chiqnikurani, milla y sunquy karan, orgullosa. Amén, gloria al Señor. Hinayaqtinmi chaypi tukuruspaymi qusqulawan maripurani naspa llank'ayta maskarani. Entonces chay llank'ayta maskaraspaymi mana tariranichu. Punkukuna wisqar parikuwan mana ni may kay lado may ni barawan ni imawanpas tariranichu llank'ayta. Chaymi nujanirani imatas pasari manaqtinta mana llank'ayri kanchu nujapari nispa, pero Dios taytanchis punkukunata wisqarparin. Hinaspanmi Lima llaqtama compañera colega y karan naspa chay newan haku Limata capacitaracamusunchis 15 días chayllan manan demoramos un chicho mana nini mal Lima gustawanchu no jamanja mal Limata rimanchu nispanirani mana, pero 15 días ya kuteramos ya un chisme nispanewan chayme ya no importa imata tarwasa mana imata porque peruanicho, entonces haku ya 15 días amurani, pero Dios taytanchis kay kunan cámara ya 20 años. Iskay chunka wataña Dios taytanchispa wasimpi. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Victoria pe pay hapiwashan kaypi. Gloria al Señor. Inan chaypi hamuspay kuskumanta limaman hamuspay mi sunkuypi aykurparin. Manchakuy nuqa sintirani imachaka y viajepe pasawanka. Nuqa sintirani chayta. Wañusaqchu hina. Manañan kutimusaqñachu, no sé, presentimientos son koyman manchaku yaykurparen. Chaymi nujanirani turaykunata han mamanchista cuidanki, kayta ruwanki, llankapunki, kayta hayta llapanta chaynata encargaspa amurani. Pero chay manchakuy karan sahrakuna ukuypi manchakuran, porque Dios taytanchis kay Limallaqtaman chayaramutina Dios taytanchis libertawarqan, sahrakuna lluqsinan karan cuerpuymanta. Chaymi manchakuy cuerpuypi karan ari milla y sunqu chayaramurani nujanirani ari Limallaqta mana pipa risuwanchu imaymanatan purisaq nuqa munayniman hina fiestakunaman kay ladoman o ladoman pasasaq nispanirani. Pero Dios taytanchis imaynan ancha sumaq kuyakuyninpi ni bien chayaramuni Dios tiwipa wasinman hinaspa paykunaqa chayaramuqti hina Dios taytanchis aminchasunki sobrina nispaniwan nuqa qawarikuni toda orgullosa chayna imena rebelde ima Dios taytanchis aminchasun imata chayri nispanini hinaspanmi niwan sobrina Dios taytanchismi kuyasunki nispaniwan rimapayawan Diospa palabran manta sumaqta y nuqa fastidiasqa hina karani chaymi paqaris no chay tuta puni mana Dios taytanchis kacharwanchu chay tuta Diospa wasinman ajay tiyaypa wasin ladopi apawanku iglesiaman chaypi nuqa hawaykuni chaypi nuqapi hawarani qharikunata imaynan concorakuspa waqaranku y nuqa nini ay pobre chakuni imata waqanku kay runa qharikunari imata chayk seguro esposankuna chayki imata chayki ruwamun wasipi naspa waqakushanku imaynacha chay mana hayk'apri kuranichu qharikunata waqasqantaqa nispa inaspa paqaristintaq hinalla chay tutaqa kutarapuni wasima paqaristin tiyay Benedicta wakin riqsinkichis riki pay Dios taytanchis payta usaykun paqaristin pay hamurun chaymi ni Dios taytanchis usaykun mana no chaskimanchu nuqaqa católica ari kani nispa nirani nuqaqa ari domingokunata sabadonkunata rini iglesia nuqaqa ari munakunin Dios taqa ari nispa nirani y mana no cambiaymanchu religión taqa nispa, pero Dios taytanchis sumaqta usaron pay chaymi ni kuan kaynata kanmi punchaw necesitanki Dios taytanchis manta y maynan kan nishanki manan munanichu chaskita pensarusaqraq paqarinraq mincharaq nishanki Dios taytanchis kan mañakunki taytay yanapaykuway nisunki ninki y paypis nisunki nuqapas pinsaykusaqraq yanapasaykichus icha manachus nispa chaymi sunquyman aykurparin chay
te hay pa palabra hinaspan mancharikuni, cierto chuina mana Dios taitanchis maña kusjaito uyariwanja. Chaymi wakay amun sunquyman hinaspa ari tia chaskikusaqmi chaypi Dios taitanchis sumaqta sunquyman haykuykamun chay punchaumanta pacha Dios taitanchis sumaqta obrata ruwaykun vidaypi chay celosa orgullosa millay sunqu chiqnikuq millay sipas karani chayta Dios taitanchis sumaqta tikraykun y aska milagrukunata rikuchiwan familiaypi kunan yo sé que tiempo unchis ganaruasunchis wakin kunallata wiyaykamusaykichis ukutinmi mamita y waka wahrar paresqa wahrarusqa hinaspa noqa doctrinapi kasharani chaymi waharamanku telefonomanta nispani mamaykin mana balinchu mana rimarinchu mana kamapin kashan mana hata sayaritapas puritapas atinchu hinaspan malmi kashan nispa grave chaymi noqa telefonota kacharparispa qunqurikurani chay wasipi hinaspa waqaykuspa hayakurani Dios taytanchista mañakurani taytay mana nuqa imatapa ruwayta atimanchu taytay qanqa haqaypi kashanki mamaypa ladunpi kaypi kashanki chaynaqa taytay qan ya hampi qan ya makikita churay nuqa yachani qan atiniuq kasqaykita nispa 15 punchaumanta waqaramanku telefonopi niwanku mamaykiqa ya sayariruña parlakushaña purikushaña manan ima k'iripas ujunpi kasqachu nispa pinchayta ruwaruran Jesucristo Dios taytanchis poderninwan atiniwan chay milagruta ruwaykun mañakullaqti amén gloria al Señor mayna sumami Dios pachurin kay porque Dios taytanchis uyarisunki mañakusqaykita mañakusqanchista pay uyariwanchis chaynallatami kunan kay llankarani profesionipi kay Lima llaqtapiña Dios taytanchis punkukunata kicharipuwan Dios pa obrampi kay colegio Elin nisqapi llankarani ya aska watakunaña hinaspan chaypipas qawachiwan imaynan Dios taytanchis libertan wawakunata imaynan saqra juntan wawakunapi Dios taytanchispa chaypi qawachiwan imaynan Dios taytanchis vidanchista usan amén gloria al Señor chaymantapas kunan kay cuarentena nisqapi karan programanchis mayna allin sumaq saminchakuymi kay programa allin willakuy ñañaykuna turaykuna llaqtaypin sapa 5 de la mañana sapa puncha uyarikunku paykuna mana pastorninku kanchu llaqtaypi mana pastorninku kanchu porque karucharaq llaqta hinaspa mana chayanchu Dios pa obrero mana alcanzakunchu ajay Sierra Ladopi hinaspa paykuna pastoranqa kay allin willakuy programa radio allin willakuy Betel radio chaymi paykunaqa uyarikunku ajaypi sapa punchaw chaymantaqa videokunapi qawakunku iglesia ujupi chay templunkupi qawakunku devocional taruaruspanku paykunaqa videota churaykunku paykunaqa pastoran kan hinaspanmi chay programanchis karan kay cuarentenapi kuskanchis mañakusunchis amén chay programantakaman paykuna uyariruspanku chay moqu pata nisqanchis urquchaman siqaruranku hinaspa chaymanta paykunaqa celular ninkuwan chay programanchista qawaranku chaymanta escribimuranku mañakuchaynin oración ta kay familiaypaq waqu familiaypaq nispa mañakuranku hinaspanmi chay paykuna mañakuranku kayta ama kay llaqtaykuman kay virus unquy chayamuchunchu nispa amén hinaspanmi mana chayanchu paykuna libre purikunku llankakunku llaqta tukuy llaqta mana virus chayman chayanchu Dios taytanchis imayna waqaychan cuidan chay llaqtata amén gloria al Señor aleluya inuqanchistapas hinallataqmi turay pari turay unqurun kay virus unquywan hinaspa siervanchista nirani sierva turaymi unqurun kay viruswan mañaykapuway nispa mañakurani huk vigiliapi chaymi siervanchis mañakun tukuy llaqta mañakuranchis llapanchis hinaspa hinallamanmi Dios taytanchis turaytapas hampirun amén gloria al Señor mayna milagrukunatan Dios taytanchis vidanchispi ayllunchispi familianchispi ruwan ñañaykuna turaykuna chaynaqa ñawpaqman nuqanchisqa iñinanchis chiqaqta porque Dios taytanchis milagrota cambiawanchis vidanchista kunan chay turaypas karan idólatra manan payqa nuqata chiqnikuwaran pero kunan kay virus unquy Dios taytanchis trataykun kunan sapa matutino jovenkunawan ruwasqaykupi pay conectakamun
Chay sumpipas haykumun. Gloria al Señor. Paga kunan. Dios te bendiga en España rimapaya con amén. Dios te itanchisiasa minchasunkichis ñayaykuna turaykuna noqanchiswan ñawpaqma turay ananías. Gloria al Señor. Aleluya. Pim robaron wauhei pani. Cristo taita Dios hatun milagrota roray con amén. Aleluya. Sayari kusun wauhei pani kuna taita Dios tay upay chay kusun. Aleluya. Son con chikta amén. Yampuyay kachisung taita Dios pa gelhanta uyari kunan chipak. Amén. Taita Dios pa tanta mikuy kunan chipak pani wauhei. Amén. Taki kusunchi que kay kurumning chuya espíritu atiwan uramuy. Amén. Ati nikiwan ya junta ikulyaway ko ay katak munangko munang kichik wauhi. Ay katak munang kichik. Ati tam nyuhanchik manyakuchkanchik kay timpukuna. Amén. Aleluya. Gloria kachon taita Dios. Aleluya. Chuya espíritu, atiwan uramuy, atinikiwan ya, kuntay kulyawayko. Chuya espíritu, atiwan uramuy, atinikiwan ya, kuntay kulyawayko. Dios pahamunanta suyalashkaninya, Dios pahamunanta suyalashkaninya. Chuyanchas hakakunaha, uharisham kangaku, hanayman mana urayman chutaytay pakashan. Aleluya. Yupay chayku yawhi. Chuya espíritu, atiwan uramuy, atinikiwan ya, kuntay kulyawayko. Chuya espíritu, atiwan uramuy, atinikiwan ya, kuntay kulyawayko. Dios pahamunanta suyalashkaninya, Dios pahamunanta suyalashkaninya. Chuyanchas hakakunaha, uharisham kangaku, hanayman mana urayman chutaytay pakashan. Mana kutimunya, taytay pakashan, mana kutimunya. Taytay pakashan, mana kutimunya, taytay pakashan, mana kutimunya. Kay Aleluya. Chuya espíritu, kaipim Kachkan chuya espíritu, y kaipim kachkan chuya espíritu, kaipim kachkan chuya espíritu. Munanchakoy, sonkoyokopi. Munanchakoy, sonkoyokopi. Hija muy chuya espíritu, muy chuya espíritu. Hija muy chuya espíritu, muy chuta escullaway. Y munanchakoy, sonkoyokopi. Y munanchakoy, sonkoyokopi. Hija muy chuya espíritu, hija muy chuta escullaway. Hija muy chuya espíritu, hija muy chuta escullaway. Munanchakoy, sonkoy pitaytay munanchakoy. Aleluya, chachuri muy chuya espíritu y quita. Munanchakoy taytay.
Imunanchakoy, 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 sonkoy okupi. Imunanchakoy, 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 sonkoy okupi. Ikaipimka, chanchuy espíritu. Ikaipimka, chanchuy espíritu. Aleluya. Kaipimka, chanchuy espíritu. Ikaipimka, chanchuy espíritu. Imunanchakoy, 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 sonkoy okupi. Imunanchakoy, 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 sonkoy okupi. Ikaipimka, chanchuy espíritu. Ikaipimka, chanchuy espíritu. Nico y Taitai, aleluya. Taitai, kuntawai, kuchuy espíritu y kiwan. Chanchuy espíritu. Munanchakoy, 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 sonkoy okupi. Munanchakoy, 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 sonkoy okupi. Hija, muy chuy espíritu. Hija, muy junta y cuyaway. Hija, muy chuy espíritu. Aleluya. Munanchakoy, 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 sonkoy okupi. Munanchakoy, 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 sonkoy okupi. Aleluya. Aleluya, aleluya. Jugarico y maquiquita inaspa. Taitai, adorai, kim yupaichai, kim. Gracias, Taitai, gracias, Dios Taitayay. Gracias, gracias, papá y Kaitutamanta. Gracias, Jesucristo. Aleluya, tunmikanki, Dios Taitayay. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ya patawan Taita Dios, aminchawasun wauhi panikuna. Amén. Aleluya, chaynataga. Napaikunchi kay Facebook sukuntakama hawmachkanchiriki Cusco Ayacucho Huancavelikamanta. Amén. Amén. Kananga Taita Dios patantantayami kikusunchik. Amén. Aleluya. Atum panetón tami kikusunchik kay tuta. Amén. Panikuna wahikuna. Amén. Gracias Taita Dios ta. Taita Dios manjuni kay atum bendición manta. Kananga. Aleluya sa kikusak michirninchik Esther Castillo Galindo. Taita Dios pa Giljanta yacha y cachuasunchik. Amén. Aikata napaikunchik. Aleluya. Gracias, hermano Ananías. Amén. Dios taitan chikman cachun gloria. Tajlaco y mamá y taitan chikman. Amén. Gloria cachun Dios nin chikman. Yañaikuna turaikuna. Amén. Napaikuikichik yapachayaikichik tatuko y sonjuiwan. Amén. Marjaikichik yapaikichikta. Pues abrazos. Amén. Aleluya. Yapaikichikta. Ya payan runa simeri maskunata, gloria al Señor, aleluya, taitanchik me dio un inchik mi causan, amén. Y las papas napaikuni ya payan hawakamuchkan, que hay redes sociales okumanta, amén. Que hay Facebook nishampi, que hay plataforma okumanta, amén, hawakamuchkan, saludamos achkanchik, achkayañam saludamos achkanchik, haikam hamkunapas napaikunkichik, amén. Ya payan a Bolivia, ya hasta Argentina, ya hasta chaykunamantam, paikuna, napaikamuanchik kusikunkum kairuna simipi yuninchikta yupay chaptinchik y nas papas helgan kay runa simipi quechuapi lluqsiptin paikuna kusikunku. Amén. Chaymi ñuqa amén napaikuni hermananchik Elvira Pablo, Roberto Leguía, Franklin Mamani, Giovanna Arotinco, Daniel Cruz maymanta yahayamunku, pero aleluya tam napaikus yapanta. Amén. Elsa Fernández, amén. Teodora López, Adelina Montes, Alicia Leguía, amén. Amén. Taita Dios aminchachon, hermananchik Alicia Leguía, Maximina Culaca, Edelisa Palomino, Edelisa Palomino, Taita Dios aminchachon, Celia Yachi, Taita Dios aminchachon, ñañanchik Celiata, Juana Huanca, Leonidas Guisado, Aide Laime, Taita Dios aminchachon, ñan suyachka ikikuña Aide Laime, amén. Ana Caruapoma, Kay Paikunam,
hawakamuchkanku kay plataforma ukumanta, amén. Aleluya, achkam hawakamuchkanku, aleluya, llaqtakunamanta kay testimonio yarisqanchik hinapas ñañaykuna kusikunchikmi kay programa allin willakuy, amén. Yam kunan wata ñuqanchik, aleluya, celebrasunchik iskay chunka suqtayuq wata llamkasqanchikta, amén. Haykam kusikunkichik, amén. Ya kan haña aniversariunchik, amén. Ya wata tukuchkanña, pero kay pandemia kunawan mana ruwayta atinchikchu allin willakuyta, pero ruwasunmi, celebrasunmi ñañaykuna turaykuna, hatun fiestatam ruwakusunchik kay kusikuywan, amén. Hinaspapas llapallaykichikmanmi nikusqaykichik kay misutin castellanupi, aleluya, doctrina, pero kaypi nin, aleluya, chuya qhellqa yachachikuykunamanta, amén. Chuya qhellqa yachachikuykunamanta kaymi Tayta Diospa qhellqallampuni kay reverendo Luis Semi Ortiz, paymi kayta qhellqarqa fundador kay movimiento misionero mundial, chaymi kay kachkan tikrasqaña quechuapi, amén. Chaytan kunan ñuqanchik qallarisunchik, chayra qallarisunchik doctrinanchikta allinta Tayta Diospa qhellqanta yachananchikpaq, amén. Allinta takiananchikpaq haykam munankichik kay doctrina chaskikuyta, amén. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Chayamuchkanña bautismupas kay 12 de diciembre kanja bautismo kay quechuapipas bautizakunjakum, amén. Aleluya. Chaymi kay chuya qhellqa, amén. Gloria a Jesús. Chaymi kichaykusunchik Diosninchikpaq qhellqanta kaymanta rimananchikpaq, amén. Aleluya. Imaynataq kay qallarininpi imata munan Tayta Diosninchik yachananchikta, amén. Pero hawaykusunraq Diosninchikpaq qhellqanta, llapallaykichik Diosninchikpaq qhellqanta kichaykuy, Tayta Diosninchikpaq munasqanta yachanaykipaq, allin kawsakuyman yaykunaykipaq. Chaypaqmi Diosninchikpaq qhellqan. Mateo 28, amén. Aleluya, Tayta Diosninchikpaq qhellqanpi Nuevo Testamentopi iskay chunka pusaqniyuq, Mateo 28, 19, 20, amén. Ñawinchaykusunchik qhellqanta Diosninchikpaq siminta, sumaqmi Diosninchikpaq simin ñañallaykuna turallaykuna, amén. Sumaqmi payta alabaypas quechuapi sumaqmi. Aleluya. Yapaykichik ñachu ñañaykuna turaykuna kichaykunkichik Diosninchikpaq qhellqanta. Aleluya. Mateo 28 versos 19, 20, amén. Castellanupi. Quechuapi Mateo raki iskay chunka pusaqniyuq chunka, amén. Isquniyuq iskay chunka iskaynin patachi, amén. Diosninchik Jehová pasutimpi, Señor ninchik Jesucristo pasutimpi, chuya espiritum pasutimpi, kainatam nin Diosninchikpaq qhellqan. Chaynaqa llapallan nación perunakunaman rispaya willamuychik hatijkunaña kanankupaq, hinaspaya bautizamuychik Taytapa churipa hinaspa chuya espiritupa sutimpi. Yachachimuychik ya hamkuna tukuy ima kamachisqayta kasukunankupaq sapapunchawmi ñuqaqa hamkunawan kasaq kay pacha puchukanankama. Taytallay Diosllay sumaqmi qhellqayki, papallay wishchuy llapa supay llapa mana allinta kunan ya Taytay saminchay llapallan runa simi rimaqkuna quechua rimaqkuna hawakamuchkan uyarimuchkan kunan puni Taytay. Aleluya, saminchay Taytallay saminchay hinaspayki wawaykikuna kay San Pablo iglesia pipas Taytay hamujarichkanki obrerukunata matrimoniokunata ujari Taytallay, ujari papallay amina kaspayki llaqtakunapipas wa Cusco, aleluya, Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, tukuy sur del Perú chaypi achkallaña quechuakuna, hinaspapas Bolivia, Lao, Argentina, tukuy kay mundupi Taytallay quechua rimaqkuna chayachun kay qhellqayki sunqunman Taytay. Aleluya, churiyki Jesucristo pasutimpi mañakullayki papallay. Aleluya, amén y amén. Tiyachaykuychik Tayta Diosta, gracias nispaykichik, amén. Amén. Kay doctrina kay yachachikuykunam, aleluya, yachachina runa masinchikunaman, aleluya,
Taita Dios pan asuykuptin huchanmanta wanakuykuptinmi llapa challankuna yachachisqa kanan. Amén. Chaymi Dios ninchikpas nerqa riychik llaqtakunaman riychik nacionkunaman hinaspaykichik willamuychik hatiqkunata. Kaytaqa manam aleluya mana iñiyniyuq runakunamanchu yachachina, Cristo hatiqkunaman. Haykata hatichkankichik Cristuta. Cristo hatiqkunamanmi ñañaykuna turaykuna kay qillqa, kay doctrina allin kay yachachikuykuna. Aleluya. Chaymi ham aleluya payan ham riqsinki Cristo chaskikuqkunata paykunam aleluya kay Dios ninchikpa qillqanta chaskinan. Amén. Chuya qillqata yachachina paykunaman. Paykunaqa musuq kawsayninpi allin kawsakunanpaq. Cristuta chaskispaqa ñuqanchik kanchik musuq kawsayniyuqmi, musuq runaña, musuq warmiñam kanchik. Chaymi yachachisqa kanaykichik. Cristunchikpuni nirqa claro y claruta yachachinayki. Aleluya. Yachachimuychik ya tukuy mayris haykichikman llapañan runakunata kasukunanpaq. Imatam yachachinanchik Dios ninchikpa qillqanta kasukunanpaq, manam uyarinanpaqchu, sino kay palabra kasukunanpaq. Entonces huchaykimanta wanarukunki, entonces hamunaykim iglesiaman doctrina chaskinaykipaq, kay yachachikuykuna chaskinaykipaq, miembro de la iglesia kanaykipaq, miembro de la iglesia. Manam kanmanchu cristiano uyarikuspalla kawsakuchkan uyarikuspalla, mana preocupación ninkanchu ni munanchu bautizakuyta. Hamkuna yachanaykichikmi Señor ninchik Jesucristo huk punchaw paypas bautizakurqa maypim chay mayo Jordán sutiyuqpi, chaypis kachkasqa Juan el Bautista. Pitaq karqa Juan el Bautista? Juan Bautista karqa huk hatun runa siervo de Dios. Paymi desiertullapiña puriq chay urqukunapim pay tiyaq, urqukunapi yachaq. Chaypim pay mañakuq Tayta Diosta unginanpaq. Aleluya. Jerusalén llaqtaman yaykumuspa huchanmanta runakunata riqsichinanta, riqsichisa paykuna wanakunanpaq. Chaymi kay evangelistakuna, cristianukuna imapaqmi kay palabra predicasqa runakuna huchanta riqsikuspa wanakunanpaq. Amén. Aleluya. Payman kachun gloria, aleluya, alabanza. Amén. Gloria a Dios. Chaymi Juan el Bautista nirqa runakunata hamkuna yari huchaykichikta riqsikuychik, ama hamkuna niychikchu sunquykichikpi imataq pasawanja, manam hamkuna yachankichikchu juicium chayamunqaña. Hamkunataqa ñam achapas listuña kanqa. Aleluya. Aleluya. Chay mana allin sachakunata kurtanapaq, sachakunaqa riqsikun rurumpim nirqa, porque chay tiempopim karqa religiosukuna achkallaña imaynam kunan tiempo kunan religiosukuna. Ñuqam kani evangelio, ñuqam kani católico, ñuqam kani testigo, ñuqam kani kay, pero kunanmi Tayta Dios nichkan achaqa listullañam kachkan sachakuna kuchunanpaq mana allin ruruyuq kaqkunata. Tayta Diospa sachanga ñuqanchik kanchik allin ruruyuq kananchikpaqmi, allinmi ñuqanchik kawsananchik. Aleluya. Allinmi mana huchayuqña kawsananchik ñañaykuna turaykuna. Aleluya. Chaymi Tayta Diospa voluntanin kay chuya qillqa vidaykiman chayanan. Aleluya. Aleluya. Chaymi anchata Señor ninchik Jesucristo kamachirqa musuq iñiqkuna yachachisqa kananpaq. Haykam kaypi musuq iñiq wakpirikuni hermanito kachkan musuq ham yachachisqa kanayki. Hamkuna anotarachin ñuqa munani miembro de la iglesia kaytaq, chaykunam yachachina, chaykunatam aleluya yachachikuykuna Biblia nisqanta yachachina, yachaspa aleluya miembro de la iglesia kananpaq. Amén. Mana yachaqkunaqa manam kanmanchu, mana yachaqkunaqa huchanpin purin. Aleluya. Mana yachaqkunaqa Cristo hamun temploman hinalla traguta tumakunku, hinalla huk warmiwan purikunku, hinalla huchapakunku, yachirichkanku fiesta patronal kunaman, taytachaman, mamachaman, cristianum kani nispa, Cristo ñuqapa Dios ni ñuqaqa Cristopim hapipakuni nispanin, pero yanqam chay manam Cristopichu hapipakun, religión nimpi hapipakun, chaymi taytacha mamachanman purin. Aleluya. Chero ñuqanchikqa manam chaynañachu kananchik, ñuqanchikqa Cristopim hapipakunanchik. Chaymi Señor ninchik Jesucristopa voluntad nin. Amén. Kasukunanpa apostolkunatam
aleluya nirqa chay kaykunatam ham yachachinayki punim imapaqtaq yachachinayki tukuy tiempo paykunapas yachananpaq mana yachaqkunata paykunapas yachachinanpaq ham yachanki allinta yacharuspa wakinta yachachinayki chay wakinkunapas allinta Bibliata wakinta chaymi miran Tayta Diospa llaqtan ñuqanchikmi kanchik Tayta Diospa llaqtan haykam Cristuta chaskikurankiña amén sichu ham chaskikuranki Cristuta entonces ham kanki Tayta Diospa llaqtan aleluya chaymi nin kaypi Marcos 16:15 chaymi aleluya paykunatapas Marcos apóstol Señor ninche Jesucristupa discípulo Marcos aleluya huknin niwanchik Mateo kunan Marcos ñataq rimapayawanchik ninmi Cristunchik nishanta chay paykunatam Jesús nirqa aleluya iman voluntad nin karqa Dios ninchikpa Señor ninti Jesucristupa tukuy hinastinman rispaya llapa runakunaman kay allin noticiata willakamuychik Marcos tapas niykun chaynata pero imatataq willakamunqa mana Bibliata yachaspa ñuqanchikqa willakunanchik Bibliata riqsispa umanchikman kay Bibliata yachaspa runa masinchik paykunapas yachananpaq chaymi Tayta Diospa aleluya voluntadnin aleluya amén hinaspam kay imapaqmi kay qallarininpi kachkan gloria al Señor imapaqmi ñuqanchik kay yachachikuykunata yachananchik imapaqmi allin cristiano kananchikpaq ama wakinkuna hina llutankunapi purinapaq huchapi purinapaq sino ñuqanchik aleluya kay Diosninchikpa makinpi kawsaspa chuya vidapim kawsananchik amén gloria kachun taytanchik haykam alabankichik Diosninchikta gloria al Señor aleluya kay Hechos libropi capítulo 2 gloria al Señor aleluya willakamun kaynata amén aleluya kaynatam nin gloria al Señor aleluya Hechos libropi capítulo 2 verso 40-42 aleluya kaynatam nichkan ñañaykuna turaykuna amén aleluya kichaykuychik Bibliata kaymi historia bíblica imaynam kay aleluya Pedro chuy espirituan juntachikurqa hinaspa runakunaman willarqa imataq Tayta Diospa voluntadnin Tayta Diospa voluntadninqa ñañaykuna turaykuna kay qillqa ñuqanchikpas willakunanchikmi aleluya musuq sunqu vidanchikpi kaptin aleluya Diosninchikpa palabra umanchikman hamuptin yachayniyuq kaspanchikmi willakunanchik hinaspapas Santo Espíritu vidanchikman hamuptin chaymi nin kaypi Hechos capítulo 2 40-42 aleluya kichay Bibliata aleluya Pedro runakunata anchata rimapayaspa nirqa sabes imatam nirqa Pedro librakuychik kay huchallikuq runakunamanta nispa gloria a Dios librakuychik salvakuychik kay huchallikuq runakunamanta ñuqanchikpas kachkanchik ñañaykuna turaykuna huchallikuq runakunapa ukumpi chaynachu manachu ayllunchikunapas huchallikunku ayllunchikunapas lisurakunata rimanku ayllunchikunapas wakinkuna chiqnikunku kay evangeliota ayllunchikunapas tumakunku ayllunchikunapas millay vidapi kawsanku taytachanwan mamachanwan manam ayllunchikllachu runakuna yaqa llapan kachkan saqrapa makinpi ninmi Tayta Diospa palabra ñuqanchikqa manañam saqrapa makinpichu kanchik ñuqanchiktaqa Cristo hechuruwanchik saqrapa makinmanta chaymi ñuqanchik kachkanchik libre payta yupaychananchikpaq payta hatikunanchikpaq amén librakunanchikmi ñuqanchik mañakunanchikmi ayllunchikpaq runa masinchikpaq menon paykuna hina purichuwanñachu cristiano kaspaqa manañam purichuwanñachu paykuna hinaqa ñuqanchikqa kananchik valiente yupaychananchik Tayta Diosta orakunanchik allin takyananchikpaq mana orakuspaqa mana Tayta Diospa palabran kasukuspaqa manam allintachu takyayta atichuanchik haykam alabankichik Tayta Diosta alabay Diosninchikta gloria a Dios aleluya alabay Taytanchikta wakinkuna hamunku Diosninchikpa wasinman kusikuywan qillqa kay sunqunman yaykunanpaq ñuqanchikqa mana yanqallachu ñunakunchik
huñunakunchik tayta Dios rimapayawananchikpa imaynam kunampuni kay Pedro niwanchik librakuychik huchasapa runakunamanta chay huchallikuq runakunamanta nispa. Amén. Verso 41 nin Pedropa nisqanta llapallan kasukuqkunam bautizakurqaku iñiqkunamanmi chay punchaw yapakurqa kimsa waranja runakuna kaypim kachkarqa Pedro, apóstol Pedro, Santo Espirituan junta achka runakuna uyarirqa chaypis kimsa waranja Cristuta chaskikurqaku achka runakuna Cristuta hatikurqaku chaymi paykuna apostolkunapa yachachikuyninta chaskispanku huk sunqulla karqaku. Aleluya. Huñunakuspanmi Diosta paykuna mañakurqaku. Ima sumaqmi karqa kay tiempopi Pedro karqa pastor chay iglesiapi paykuna karqaku huk sunqulla achka huk sunqulla kuyanakuspanku tayta Diosta alabaspanku urakuspanku qillqa uyarikuspa yachaspa gloria al Señor una masinman yachachinampa ima sumaqmi karqa paykunapaq. Amén. Apostolkunapa yachachikuynin chaymi Biblia Diosninchikpa qillqan pero pikunam yachachichkan kunan tiempo discipulunkuna ñuqanchikpas kanchik tayta Diospa discípulo qampas kanki Cristupa discípulo imanasqam kanki Cristupa discípulo qam uyarikusqaykirayku Cristuta sonquykipi chaskisqaykirayku payman kachun gloria alabanza. Amén. Chaynam ñuqanchikpas kawsakunanchik kay yachachikuykunata yachaspanchik chuya espiritual juntachikuspanchik palabranta uyarikuspanchik wakinkunaman yachachispa yachasun imallatapas yachachinanchik. Aleluya. Chuya vidapi kawsakuspanchik tayta Diosta yupaychananchik hinaspa kawsananchik huk sunqulla llapallan quechua rimaqkuna. Cristunchikmi kutimunqa ñañaykuna turaykuna Cristunchikmi kutimunqa llaqtanta apakunanpaq haykam qamkuna llaqtan kankichik pikunam llaqtan hucha saqiqkunam llaqtan. Aleluya. Chuya vidapi kawsaqkunam tayta Diosninchikpa llaqtan. Gloria a Dios. Aleluya. Chaymi tayta Diosninchik munan kay yachachikuykunata yachananchikpaq kaypi ñuqanchik yachasunchik. Aleluya. Kay chuya qillqapi kay yachachikuykuna kay libro manta yachasunchik imata yachasunchik imaynam tayta Diospa iglesian haykam yachayta munankichik chayta yachasunchik imaynataq tayta Dios hukllakan imaynataq Santo Espíritu chaskikuy imaynataq tentacionkuna imaynataq hamunqa Cristunchik imaynataq chay milenio chaykunatam yachasun haykam yachayta munankichik ñañaykuna. Aleluya. Chaymi ama falta kamunaykichu Diosninchikpa wasinman gloria kachun taytanchikman ñañaykuna. Gloria a Jesús. Fielmi kananchik wakinkuna mana chayamunchu Diosninchikpa wasinman wakinkuna amapas chayamuchunchu qamqa chayamunayki manan puñunaykipaqchu chayamunayki tayta Dios yupaychanaykipaq chuya espíritu chaskinaykipaq. Alabay Diosninchikta alabay. Gloria a Jesús. Ima sumaqmi. Aleluya. Kay Diosninchikpa qillqan. Gloria al Señor. Aleluya. Chaymi ñuqanchik kanchik aleluya wakinkuna ña iñinkuña miembro de la iglesia pero wakinkuna kachkan aleluya musuqkuna amén musuq iñiqkuna chayraq chayamuchkanku paykunapas doctrinata chaskikunqaku aleluya miembro de la iglesia kanankupaq. Gloria al Señor. Amén. Hechos libropi capítulo 19 amén chaypipas kachkan huk hatun yachachikuy kachkan. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Kaypi nin gloria al Señor. Hechos 19, 9, 10 nin kaypi wakin runakunam ichaga sonjonkuta rumiyachispa mana iñita munarqakuchu. Entonces tukuy tiempopi karqa runakuna Cristuta chaskikuy munaqkuna wakin runakunañataq aleluya sonjonta rumiyachispa mana munanichu. Aleluya. Chay runakuna kunan tiempopipas kachkan chayna runakuna aswanmi paykunaqa Cristumanta allin noticiapa kuntrampi tukuy imamanta rimarqaku. Aleluya. Chaymi Pablo paykunamanta sapaqchakuspa llapa iñiqkunata rakirurqa. Aleluya. Gloria al Señor. Chaymi ñuqanchikpa rakirukunchik
runa chay huchasapa runapa ukun manta huk tiempo rirhanchik misa kunaman rirhanchik chay huchasapa runakunapa ukunpi chaskispa ni allin palabratapa chaskirhanchikchu pero rakirukunchik Tayta Dios pa wasimpi huñunakuchkanchik paypa presencianta sientichkanchik yupay chachkanchik haykam yupay chankichik Tayta Dios ninchikta haykam kusikunkichik Dios ninchik kay raki washanchikmanta aleluya. Apóstol Pablo kaypim pay nichkan iskay watapunin chaypi aleluya yacharja hacia laupi yapallan yachaqkunapas judiokunapas chaynataq mana judiokunapas Señor manta uyarirjaku kaypin karqa huk runa Pablo sutiyo poderoso runa chuya espirituwan untasqa runa paykuna rakirqa chay yapach taytacha mamachapa ukumanta iñiqkunata hinaspa nirqa amaña chay ukuman yaykuychu kunan huñunakusun kaypi Santo Espíritu kaypi kachkan payta yupaychasun paywanmi ñuqanchik wiñasunchik espiritualmente aleluya chaymi ñuqanchiktapas quykuanchik Tayta Dios kay sumaq wasinta yupaychananchikpa aleluya aleluya haykam alabankichik Tayta Dios pa qillqanta gloria kachun Dios ninchikman chaymi primer cristiano kuna yachachisqa karqaku yachachisqa aleluya pikuna yachachik apóstol kuna musuqkunata mana payku karqan chaypis chay llaqtakunapi aleluya mana karqachu ni iglesia karqachu yachachiqkuna pero Tayta Dios ujarirqa maymantam ujarirqa aleluya Jerusalén llaqtapis karqa iñiqkuna Cristunchik ripukurqanaq pachata hinaspam nirqa amam hamkunaqa lluqsinkichikraqchu hamkunaqa kidanaykichik aposento altopi chaypim mañakunaykichik ayunanaykichik chuya espíritu vidaykichikman hamunankama chaynam ñuqanchiktapas kamachiwanchik ama lluqsiychikchu ama riychikchu maymanpas hamkuna chaskiychik chuya espirituta chuyas chaymi kamachikuy ñañallay chaymi haman hawkalla tiyawaqchu maskanayki chuya espirituta aleluya chay hatun atiymi gloria a Dios chay Santo Espíritu aleluya chaskiruptinchikmi yachay hamunqa runa masinchikuna salvakunanpaq imapaqmi ñuqanchik kay pachapi kachkanchik runa masinchikunaman testimonio hunanchikpa runa masinchikuna vidanchikta hawaspa paykunapas Cristuta chaskikunanpaq almanta salvananpaq almanta qhispichinanpaq aleluya haykam amén ninkichik ñañaykuna turaykuna aleluya alabaychik Dios ninchikta gloria kachun Dios ninchikman Hechos capítulo 20 aleluya kaypipas aleluya nichkan chaywanpas allin nichikpaq Diospa palabran willakuytaqa manam amirjanichu ñuqaqa yachachirqaykichikmi llapa runakunapaq hayllanpipas chaynataq wasiykichikpipas apostolkunapa tiempunpim ñañaykuna turaykuna mana ancha karqachu templokuna cristianokunapa templonpi maypin paykuna huñunakuqku wasinpi wasinkupi pero siempre yachachirqaku imaynam kaypipas yachachichkanchik Cristunchikmanta payllamanta yachaspa huchasapa runakunamanta rakikunanchikse rakikuspansi ñuqanchikqa allin kawsayman yaykunanchik ñañallay turallay aleluya chaymi segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1-2 chaypipas Timoteo pas karqa huk maestro si ham yacharunki kay qillqanta hampas kanki maestro maestra hamqa imatam ninayki Tayta Dios ninayki taytallay yachachiway yachachinaypaq umayman churay qillqaykita runakunam yarqaymanta kachkan ñañaykuna turaykuna yakumanta hinan paykuna kachkan runa masinchik quechua rimaqkuna Tayta Diosta mañakusun fuerza juananchikpa yachay juananchikpa kaypi kachkan Timoteo nirqam apóstol Pablo Timoteo karqa wawan espiritualmente wawan apóstol Pablopa chaymi pay nirqa segunda de Timoteo 2:1-2 Timoteo hamqa churi hinam kanki nispa Timoteo hamqa kanki churi hina ima privilegium chay apóstol Pablo nirqa Timoteo ta churi hinam kanki ima sumaqmi chay
churinga pareciconmi taytanman aw chaymi nirqa churi hinam kanki Timoteo kallpanchakuya Cristo Jesús pa favor ninguan kallpanchakuy capaz Timoteo karja pay pastor joven ya karja capaz hay kurja pero Pablo nirqa kallpanchakuy ama maulayankichu hamja kanki waway hinam ñawpaqman ri kay ñan hatikuyqa valientikunapaqmi ñañaykuna turaykuna kay ñanja tayta Diospa wawankunapaqmi ale akllakusqan wawankunapaqmi haykam hamkuna kankichik tayta Diospa akllakusqan sichu ham kanki tayta Diospa akllakusqan alabay tayta Diosta yupaychay tayta Diosta gloria al Señor aleluya kallpanchakuy ñuqanchikpas kallpanchakunanchik amén wakinkuna manaña kanchu fuerza Santo Espíritu chaskita manaña atinkuchu imanasqa mana kallpanchakunkuchu llamkayman rantimusaq vendimusaq qullqita munani qullqi manan chayna purinaykichu principalmente tayta Diosman asuykunayki tayta Diospa chuy espiritunta chaskinayki kay palabrata willakunayki ñañallay turallay aleluya cambianayki vidaykita maestra kayta munanki maestro kayta munanki yachachikuq kayta munanki imaynam karqa kay hallarininpi kay musuq creyentikuna apostolninkuna yacharqa hinaspan willakuyta paykunapas hallaykurqa tayta Dios quykurqa espiritunta yachayniyu kananpaq sichu ñuqanchik yupaychasun tayta Diosta hatikusun tayta Diosta rakikusun uchasapa runakunamanta tayta Diosmi huwasun chuy espiritunta huwasun kichan hatun punkuta palabran predikasqa kananpaq gloria kachun taytanchikman amén hamunmi sasachakuy hamunmi también aleluya sasachakuy chaymi Timoteo aleluya mana fácil yachukara jepa tiempo kunapi o ñawpaq tiempo kunapi evangelio predikayqa kunan tiempo kunapi fácillaña porque ña wañuruña mártir kuna Cristunchikpa ñuqanchikrayku amén apóstol Pablo Pedro chaykuna pero paykuna wañu aswan miraq cristianokuna miraq ima desgracias pasaron pero miran aleluya manan tayta Dios ninchiqa aleluya pierden mancho tayta Dios gananmi amén ñakarichkanchik pero ayllunchikuna hawachkan victoriapi kachkanchik manam maulayanchikchu manam jepaman kutinchikchu jepaman kutiqkunaqa satanaswanmi kachkan aleluya aman kutinaykichu jepaman kallpanchakuy ninmi kaypi kallpanchakuy churi hinam hamqa kanki nin kallpanchakuy aleluya Cristo Jesús pa favor ninwan imaninanmanta mañakunayki paymi kallpanta huwasunchik kallpanchakunanchikpa aleluya achka runakunapa hayllampi uyariwasqaykichiktam yachachiy imamantam rimawachkanchik yachachinanchikmi tayta Diosmi hamta salvarusunki runa masiykita yachachinaykipaq yachachinaykim aleluya haykam amén ninkichik yachachinaykim ancha runakunapa hayllampi uyariwasqaykichikta pim rimachkan kaypi apóstol Pablo rimachkan aleluya pastor Timoteoman imatam yacharqa Timoteo Pablopa rimasqanta Bibliapa nisqanta yachachisqanta chay imaynam yachachirqayki chaynallam hampa yachachinki chay yachachisqayman hinam chaynam yachachinki nin Santo Espíritu chaymi ham kaypi alabanayki tayta Diosta gloria kachun taytanchikman alabay gloria a Dios ima sumaqmi uyariwasqaykita hinallam yachachinayki runakunaman confianzawan aleluya chaynapi paykunapas hukunaman yachachinanpaq chaymi kay obra chiqin makiykita ujariychik puñuqkuna alabaychik tayta Diosta alabaychik ñañallay turallay tayta Diosmi kaypi kachkan alabay Dios ninchikta wasinman hamunchik tayta Dios alabananchikpaqmi aleluya confianzawan fuerzawan amén pío fuerzawanmi alabanayki tayta Dios wasimpi sagratam sarunayki manam ham puñuwaqchu mana punin alabay Dios ninchikta batallapim kachkanchik ñañaykuna kunachallanmi tukurusunña kunachallan punin tukurusunña ñañaykuna
Aleluya, ñari pukusuña. Imaynataq pasanki wasiykiman. Imaynataq wasan puñus paykichu pasakunki. Mana. Tiempo ikita pierderunki. Kaypiqa uyarikunayki. Si hamta tapuykusqayki imatataq rimaranchik. Imapaqmi balin kay yachachikuykuna, imatataq kutichiwanki. Aleluya. Imapaqmi yachachikuykuna. Amén, yachachinapaq. Miembro de la iglesia kananchikpaqmi ñuqanchikqa bautizakusun, mana yachaspaqa manan bautizakuaqchu. Kay Bibliata mana yachaspaqa manan bautizakuaqchu. Chaymi ham rikchanayki. Chaymi chay textukunata markanayki Bibliaykipi. Gloria kachun Dios ninchikman. Achka runakunapa hayllanmi ham uyariwarqankichik nirq apóstol Pablo. Ñuqanchikpa rimachkanchik achka runakunapa hayllanpi. Kaypi kachkan achka, pero kay Facebook ukumpi kachkan achka quechuakuna. Aleluya. Chay ham palabrata yachachkanki. Ham kichachkanki naspa lapisron markachkanki. Chayta umaykiman churanki, chayta yachachinki. Y manera ham Señor ninche Jesucristo, al Mateo 28, 19, 20, chaynaja llapallan nación kunaman richi, runa kunaman rispaykichik willakamuychik. Y mapa hatijninkunaña kanampa. Si kay paykuna kay palabrata uyarikunja, Cristuta chaskiykunja. Y nas paykunaga Cristupa hatijninkunaña, hayka malabankichik tayta Dios. Ñuqanchik mampas huk punchawmi kay palabrata willaykuarqanchik. Huk punchawmi ñuqapas uyarikurqani kay Dios ninchikpaq qillqanta. Hinaspa ñuqa tiyaykuni uyarikunaypaq tukuy sunquywan yachaykuni tayta Dios kamachaykuwan chayna yachasqaykiman hina rinayki hampas quechuapi willakunayki. Chaymi hampas yachasqaykiman hina quechuakunaman willakunayki. Aylluyki achkallaña kachkan, llaqta masinchik achkallaña, alabay yuninchikta taytay pampachaway, kuyasaqmi qillqaykita ni, kuyananchikmi ñañallay turallay. Aleluya. Chaymi Dios ninchikpa voluntadnin. Chaymi paykuna qallariykurqa kay obrata, Hechos libropi qallarirqaku, hinaptin paykuna yachachiyta qallariykurqaku. Runa masinman inas paykuna kusis qallaña kawsarqaku. Kusis qallaña kawsarqaku. Alabay Dios ninchikta. Alabay Dios ninchikta. Alabay. Tayta Dios mana munanchu ham puñunaykita. Alabanaykim Dios ninchikta. Amén. Gloria ima sumaqmi. Confianzawan. Chayna paykunapas huk paykunapas hukunaman yachachinanpaq. Huk hatun responsabilidadmi kay Biblia yachay. Amén. Manan Biblia tapiykunachu. Hapi Biblia ayuq purinki chayman ura en Biblia tapiykuspa, pero yachankichu imatapas. Pero imaninmi, aleluya, aleluya, Dios ninchikpaq qillqan yachanayki. Yachachinayki. Paykunapas yachaspa yachachinanpaq. Amén. Tukunanchikpaq, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2, tukuykusunña. Amén. Aleluya. Dios pa palabrantaya willakuy nerjam huktawan. Santo Espíritu niwanchik. Dios pa palabrantaya willakuy. Allin tiempo pipas. Chaynata mana allin tiempo pipas. Kunan kachkanchik allin tiempo pichu, mana allin tiempo pichu. Imayna tiempo pi kachkanchik. Mana allin tiempo pi rikukunchik. Allin tiempo pi o mana allin tiempo pi yachachi. Rixichi kay qillqata. Yachakuy kay qillqata. Chaypi ale wakinkunam, aleluya, mana leinchu Bibliata. Leynayki, mikunayki. Kay Biblia hampa alimentoyki. Amén. Ñuqa kusikunin kaypi rikunin. Hermano kunata anutanchkan umanman churananpaq. Allinmi chayna kaspaqa miembro de la iglesia unkanki. Man imatapas yachaspaqa manam allin manchu. Aleluya. Imaynataq yachachinki man imatapas yachaspa. Dios pa palabrantaya willakuy. Hayka willakuchkankichik. Hayka willakuchkankichik Dios pa palabranta. Wakinkuna manaraq. Pero mañakunaykim tayta Dios ujarizunaykipa.
si chuham Cristoaña causachkanki ham hati kunkiña sonjoykiman churaykunki Cristo pam kani ñuqaqa hanaq pachaman ñuqa richkani taytay yachachiway ama niychu ñuqa kani yachanichu liyta kaypi achkam kachkan mana mana li yachaqkuna tayta Dios yachaykachin tayta mañarukuptin mañakunayki iman falta sunki ham ninki mana yachayniykanchu kanchu yan ham sahra chayta nisunki hatun yachayniyuqmi hamqa kanki tayta Diosmi ujarisunki ama kasuychu sahrata aleluya amén Dios pa palabranta ya willakuy allin tiempo pipas chaynataq mana allin tiempo pipas runakunatapas faltanta hawachispayki uyari imatataq ham willanayki runakunapa mana allin purisqanta wakin achkalla mana allin purinchu faltanta wasiykipi imaynan purichka wawayki warmiyki imaynan purin wasiykipi hawachinayki faltanta mana allin kawsasqanta hinaspa yachachinayki purinay aleluya allin kawsayman yaykunanpaq salvakunanpaq responsabilidad ñañallaykuna turallaykuna aleluya haykam alabankichik Diosninchikta alabay tayta Diosta kunan kay aswan kay mana allin tiempupi achkallañam runakuna kay runa simi rimaqkuna aleluya piensan qulliqipi esperanzanta churan amén qulliqipi kanan hamuchkan temblorkuna terremotukuna hamurunqaña imapaqraq kanqa chay qulliqi ham huñusqayki imapaqraq pipaqraq kanqa hamqa aleluya más tiempo ikita hunayki tayta Diospa almaykipa aleluya chayta munan Dios ninchi yachanaykita kay qillqakunata yachaspayki hampas aleluya ñawpaqman rinaykipa gloria a Jesús willakunanchikpa haykataq Cristupiña kawsakuchkankichik gloria a Dios hatikuchkankiña kunanmi masta yachananchik runa masinchikunata yachachinanchikpa tayta Dios mi munan aleluya kay qillqanta apananchikpa kachkanchik puchukay tiempopi ñañaykuna turaykuna puchukay tiempopi manañam ancha tiempokuna kanqañachu hamunachkanki kay doctrinam amén duran huk watam doctrina pero allinta preocupakuspaykiqa yacharuaqmi más taraq yacharuaqmi allinta ñañallay amén pero vidaykim allin kanan tayta Diospa hayllampi vidaykim chuyayanan tayta Diospa hayllampi kuyakuymi chayamunan vidaykipi aleluya runakunatapas faltanta segunda de Timoteo capítulo 4 verso 2 amén imakunatam yachachinayki runakunatapas faltanta hawachinayki traguqa manam allinchu traguqa aleluya riñonniykitam amén unquchinqa cigarrupas pulmonniykita dijanayki chay huk warmiwan purisqaykipas manam allinchu tayta Diosmi piñakun huchata ruwaspaykiqa manam sientinkichu tayta Diospa presencianta saqram sonquykiman hamunqa hinaspam kay saqra mana allin huchaman mastaraq apasunki mastaraq urmachisunaykipa mana munanchu saqra ñuqanchik libre kananchikta manam saqra munanchu salvakunanchikta pero ñuqanchikqa Cristuta hatikuspaqa ñam salvuña kanchik ñam bensinchikña ñam sarunchikña saqrata aleluya hinaspapas ninmi kay segunda de Timoteo 4:2 aleluya haqchay ninmi haqchay wakinkunam ninku manam ñuqaqa haqchaymanchu imatataq chiqnikuwanmanmi manam palabra nin haqchay nin fuerte churakuy haqchay ninmi apóstol Pablo Timoteo haqchay yaw imanasqam chayna kanki corrigiko imam chayqa allinmanchu aleluya ma allinchu chay ruwasqayki maymanmi apachkasunki desgraciaman chaymi fuertita rimananchik paykuna allinta piensananpaq manam nachu imata ruwachkanki manam valin manam chay allinchu fuertita rimana men haqchay ninmi
hinas papas nin kallpanchay mañakunanchik kay hucha vencinapaq necesitanchik kallpayta fuerzata necesitanchik hucha vencinapaq Cristuta necesitanchik hucha vencinapaq mana Cristuanga mana huchata vencita tiwaqchu chaymi hamun vigilia chaymi hamun ayunokunapas hamun aleluya huñunakuykuna serviciokuna mañakunapaq taytay gracias bendichiwasqaykimanta taytay bendichkanim kay aychayta bendichkanim saqrata taytay ñawpaqmanmi richkani qam niwaqchu chaynata icha niwaqchu mama atinichu chay mama atinichu niqkunam huchapakuchkanku chay puñuqkunam mana allinta ruwachkanku tayta Diospaq hayllampi ni taytay pampachaway taytallay kallpanchaway Diosllay kaypin Diosninchik kachkan kallpanchasunaykipaq amén aleluya faltankunata hawachispayki hawachinanchikmi piñakuptinpas hawachiypuni ninmi Diosninchik hinaspa tukuy pacienciawan yachachiychik imayna munan tayta Dios yachachinanchikta amén Proverbios 22:6 ninmi chaypipas wawaykichiktapas taksanchakmanta yachachiychik allin kawsayta imaymi allin kawsayman apawanchik ima mana allin kawsayman mana allintachu ruwanja mana allin kawsayman yaykuchkan allintachu ruwanja allin kawsayman yaykuchkan aleluya makiykita hari aleluya ñuqanchikmi wanchikunatapas aleluya yachachinanchik allinta sichu mana yachachinkichu waykita juiciopim kanki si jama alli runa kanki alli warmi kanki waykikunam kachkan bajo bendición jamrayku waykikuna bendisisqa kanja sichu paykuna jam wañurukunki paykuna munduman rinqaku wawankunam kanja ñakasqa chaymi ñuqanchik necesitanchik ñañaykuna turaykuna allin tayta Diospaq hayllampi kawsakuy wanchikunarayku generacionchikkunarayku llaqtamasinchikkunarayku imallinmi huk consagración ñañallay imallinmi tayta Dios adoray gloria kachun taytanchikman gloria kachun alabay papallay pampachaway ni gloria a Jesús tukuy pacienciawan yachaykachi waykikuna mana entendiyta atinchu pacienciakuy warmiykichu mana entendinchu pacienciakuspayki yachachi manam chay kawsasqayki allinchu tayta Dios mana munanchu chayna kanaykita tayta Dios hanin aleluya qillqanpi aleluya allin kawsaqkunam kuyaqninkunam chaskinqa bendicionkunata paykunapaqmi hatun promesakuna kuyaqninkunap haykam kuyankichik tayta Diosta amén gloria al Señor aleluya entonces ñañallay gloria al nombre de Jesús yachanaykim imayna gloria kachun taytanchikman ñañallaykuna segunda de Timoteo kichaykuychik primera de Timoteo tukunanchikpaq amén 3:15 primera de Timoteo 3:15 haykam alabankichik taytanchikta alabay taytanchikta alabay gracias papallay gracias amén o primera de Pedro perdón segunda de Timoteo 3:16-17 amén kaypunin kaynata yuninchikpa qillqan segunda de Timoteo 3:16-17 kay qillqakunaqa tayta Diospa amén sunqunmantam hamun imapaq yachachinapaq faltankunata riqsichinapaq allin kawsayman apanapaq imapaq tayta Diospa runan allin kawsayninpi kananpaq hinaspa payqa allin preparasqa aleluya allinkunata ruwananpaq pipam kay qillqa pipam Diosninchikpa manam runapachu wakinkunam nin runallam kayta ruwarun runallam manam runachu Santo Espíritum chay chuya runakunata yachachirqa haykam amén ninkichik amén
y primera de Pedro, gloria a Jesús, Kichaykoy, aleluya, primera de Pedro, capítulo 3, versos 16, 17, suma kay palabra, amén, kay perimachkan conciencianchikmanta, aleluya, allin causaptinchiga, amén, ñuganchik allin concienciayuqmi kananchik, iman vidanchik, imata hampa viday, allinchu vidayki chigapuni, manachu huchayuq kanki, allinmi chay, pero Tayta Dios munan allin concienciayuq kanaykita, runakuna hanmanta rimakuspa mana chaykuna rimananpaq, amén, penjakunankupaq, pero si hamkuna llakipi kachkankichik, hamkuna aleluya sasachakuypi kachkankichik, Tayta Dios yanapawasun, Tayta Dios mi ari kaypi kan prueba, kay pachapi kan lucha, pero Tayta Dios mi ñuqanchikwan, Tayta Dios mi sapapuncha ñuqanchikta yanapawachkanchik, allin kawsayman apawananchikpaq, hinas papas wiñay kawsayniyuq kananchikpaq, kaypi akchiy kananchikpaq, kachihina kananchikpaq, chaymi ñañallay mañakunayki kay qillqa entiendinaykipaq, kay qillqa yachachinaykipaq, haykamunawaqshi kay qillqa yachachiyta, amén, gloria a Dios, sayarikuy ñañallay, sayarikuy, gloria kachun taytanchikman, Tayta Diosninchikman kachun gloria, alabanza, gracias papallayni, gracias Diosllay, aleluya, si chumana entenderán kichu kay palabrata puñus payki, wanakuy huchaykimanta, manan puñuqchu hamuranki ni papallay, entiendenichu puñu hapiruan, yanapaykuay, ari uyarikusaqmi, yachakusaqmi papallay, aleluya, taytay, kay kachkan achka, plataforma ocupe papallay, misionera kuna, evangelista kuna, yachachi paykunata ujari palabrayki predicasqa kananpaq, kay San Pablo llaqtamantapas ujari papallay, ujari taytallay, huchaykimanta wanakuy ñañallay, gracias Jesús, hanman kachun gloria papallay, chay perimapayay Diosninchikta, imaynataq ñuqarisaq yachanichu imatapas, yachachiwayay taytaykunanmanta kay doctrinata yachakusaq allinta yachachinaypaq, wakinkunapas chayna yachachispa almanta salvanankupaq, hanmi munanki taytallay kay palabra predicasqa kananta, aleluya, aleluya, yachachiway kay umayman hamuy taytay, huchaytapas pampachay, chaskiykim papallay sonjuypi ni, chaskiykim kay sonjuypi, hangman kachun gloria, hangman kachun alabanza, aleluya, gracias papallay, gracias taytallay, aleluya, aleluya, gracias, aleluya taytay, rimapayay wawaykikunaman, yachachi wawaykikunaman taytay, pampachaykuy huchanta, saykusqallañam hamunku tukuy punchaw llamkaspanku, yanapaykuy kay wawaykikunata ujarikuy papallay, ama hinakaspayki ujarikuy, wishchuy llapa supay llapa manallinta, wishchuy llapa supay llapa manallinta, gracias taytay, gracias. Kaypim kachkanki, kaypim kachkanki, Jesucristo, kaypim kachkanki, kaypim kachkanki, kaypim kachkanki, Jesucristo, kaypim kachkanki, Espiritu ikim kaypi rimapayawachkan, Espiritu ikim kaypi parlapayawachkan,
chaymi ñuqa yachani kaypi kasqaykita chaymi ñuqa yachani kaypi kasqaykita Cristo kaypim kachkanki Cristo kaypim kachkanki Espiritu ikim kaypi rima payawachkan Espiritu ikim kaypi parla payawachkan chaymi ñuqa yachani kaypi kasqaykita chaymi ñuqa yachani kaypi kasqaykita Cristo kaypim kachkanki Cristo kaypim kachkanki Aleluya, 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 taytallay. Salvay taytay quechuari mahkunata. Salvay taytallay. Salvay Dios yay. Hamang kachung gloria. Aleluya, aleluya. Gracias Jesús. Gracias taytallay. Amén y amén. Sayarico y ñañayay. Amén. Gracias. FM Estación Celestial. Amén. De Ucayali, Alicia Flores, Pinagua, Yacucho, Paipa Saludacamon. Ñuganchik Lluqsirunchik Radio FM Estación Celestial Ucayali hay con kichik amén Lluqsirunchik Radio Pampas Tayacaja también hay Lluqsichkanchik aleluya Alicia Paz Jaguaracamo Huacpinagua Dios te bendiga Alicia amén sierva Alicia ya kachkan quechua rimajkunawan paipas amén ale achka llaña muyarikamuchkanku ñañaykuna tayta yuninchikman kachun gloria haykama amén ninkichik. Gloria a Dios. Gloria a Dios.